Welcome to my YouTube channel. Kok borok ini Tech and Entertainment YouTube channel. Asuk sal kedek man ya galate isha ketal. Norok ni bagai ini unboxing video to be feka. Je norok nukna je Realme Narzo 30 je ang Flipkart order klaimani. Piaba Flipkart nge bakwas kaisa application ani bagai norok bagai kahampan ni tongmano. Tam ningke norok video kaisa norok sekarang naik hang je order klaimani dabik bulan des nei kaisa rimani ayango 3 Oktober to 10 Oktober jora. Piaba amni ya gulo hangkai angan manena nasingka 12 Oktober out for delivering money apurba amane namandia call khlaika nini mungi kuno je parcel krei hain hai te oisa borok date na change khlai borok te oisa hain hai 17 tarigo borok ngoi kuwa ge on dino ba ang malia tamake ang customer kok samane a video norok nai kongke description ang video na ge tining ke special tamning ke ang je manino paina mu chungo angkang pana payo ama hayani live angka ma hayani live nei Engkau mana bagai tini, asal ke dam ya, engkau yang mana bagai tini yang kaisa, paine harga jani sekarang ni Redmi 8 dah ulna palai, tenok ni kisah ni rang tong engkau menas kelai, jatoi, amanai, besok engkau nang ya menang sanai. Norok video nai tung ni, engkau angam video nai review bo, nong kisah punu kana, engkau zen nong ni bagai tini ketal, pai tu mana engkau Realme Narzo 30. Omong baginya ang dalakena bekha oyingka imang monduit pai kha imang rogan mobile shop pai kha ma hai rok ngkha dalakena interesting kha angka tam ningai ang je manenya hamja kha amanenya man kha nge busuk dorti lasting khanya saimi angke omonoro baksa use khanya nok saimana angko jaga wo nai nei di o jaga wo RAM ke 6GB RAM ngka kai ROM kai 128 ROM mane storage memory ta Engkau te kamera 48 megapixel battery engkau 5000 ms ama hai. Nah unboxing kelai tu engkau padi seng unboxing kelai na ngendrak video na soya iplan sing पाँच हजार नाई तोंग दी नरक न तबांग पुनुक नाई तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आप लोग देखते रहे पहले से लेकर अंत तक क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट को मैं बकवास शब्द से मैं आज कह रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट बहुत घटिया है कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलॉर्ड बहुत एप्लीकेशन ये घटिया है क्योंकि वो जो लोग एजेंट है ना वो लोग बहुत चालाक है और मेरा जो फ्लिपकार्ट में जो एक्सचेंज करने के लिए मैंने मोबाइल ऑर्डर दिया था मेरा जो पुराने वाला मोबाइल Redmi 8 लेकिन वो मोबाइल नहीं मिला मैं कोशिश बहुत किया लेकिन वो लोग मेरे लिए काम नहीं किया है कॉल तो बहुत बार मैं कॉल किया कस्टमर के द्वारा आप लोग वीडियो नहीं देगा डिस्क्रिप्शन में दे दिया तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आप लोग देखते हैं प्ले अंत तक तो चलिए तो ये है Realme Narzo 30
तो मैं यहाँ पर नेट कनेक्ट नहीं किया है।